Dar ce ați vrut în audiență la Nemirenco și Nema, da? Nemirenco прячется. Говорите примирие, fugit de frică, fugit. Uitați ce se întâmplă. Poate l-a chemat la ceva urgent, poate alunec terenul. Este vicepretor, sunt alți. Vicepretor și din birou și Beceai. Surorile lui de primire, e obligat să stea aici. А где партии, где наши либерал-демократы, демократы, никого не интересует. Они делят свои прибыли, они делят свои экономические интересы. А люди простые люди. Am proces și am mai vin cu voi. Кого это интересует? Один полчеловека останется обезьяной, их тоже не будет интересовать.